این میدان هموار اصلا زمان به فرودگاه حربی قسمت جنوب غربی شتات کالیفرنیا ایالات متحده آمریکا تعلق داشت. اما امروز باشد بجز از پرتوگاه چیز بیش نیست. زیر زمین اینجا همه پرتوهای معیشی نهفته است. این به سبب نیست. این دستگاه‌ها گازی از پرتوها حاصل شده را جمع‌آوری کرده به اهالی و کارخانه‌های با گاز فعالیت کننده انتقال می‌دهند. این موضوع را مقامات شهر سان دیگو کالیفرنیا مخصوص نظارت می‌کند. سر سال‌های 1950 تا این جانب در این موضوع میلیون‌ها تن پرتوها گرانده شده است. ولی این نهایت کار نبوده. همه سال بیشتر از 1 میلیون تن پرتو اضافه‌ای گرانده می‌شود. بیشتر از 56 سال است که پرتوهای زمان گرانده شده از خود گاز طبیعی حاصل می‌کنند. گازی از اینجا می‌گرفتن است خانه کننده طلبات قسمی از شهر است. The site has been in operation since 1959 and today we have about 50 million tons of municipal solid waste in place. در این موضع 50 میلیون تن پرتو جمع‌آوری کرده شده است. گرانیدن پرتوها را در اینجا ما از سال 1959 آغاز کرده بودیم. سالانه به این 50 میلیون تن پرتو تا با 1 میلیون تن دیگر ضم کرده می شود. از این پرتوها در هر یک دقیقه 11000 فیت گاز که به 3000 متر مکعب برابر است استحصال کرده می شود. ما از این گاز باز 15 مگاوات برق دیگر نیز استحصال می نماییم. برای استحصال گاز طبیعی از پرتوهای معیشی انتخاب کردن این موضوع به سبب نیست. زیرا در اینجا بارشات خیلی کم به خرج گرفته می شود و گرمی و خشکی هوا و بینم بودن زمین به استحصال بیشتری گاز مساعدت می کند. مرکبی کار در اینجا آن است که باید به وارد هوا با زیر زمین راه داده نشود، چون که این عامل خطرهای خود را نیز در پی دارد. وظیفه اساسی ریپوتی از آن عبارت است که این موضوع را به خطر نگاه دارد و در صورت امکان نبودن راه گریز خطرهای سرمیزده را به سطح مینیمالی رساند. اقلیم این منطقه را مثلا برای زیست و گشت و گذار آدمان نامساعد ارزیابی می‌کنند. این موضوع تا اندازه به محیط زیست ضرر رسانیده میتواند. وظیفه من هم از آن عبارت است که همه خطرها را پیشگیری کنم و ضرر را به اقلیم کمتر نمایم. تکنولوژی استفاده می‌برده ما امکان نمی‌دهد که تمام گاز را از زیر زمین کشیده گیریم. حالت‌هایی هستند که گاز به هوا می‌براید. ما همگی 80% گاز را از زیر زمین کشیده برآورده می‌توانیم و خلاص باقی مانده آن تلف می‌یابد. We had a wildfire through here in 2007 and burned half of the gas collection system got burned. مساحت زمین برای گراندن پرتوهای معیشی در این گوشه شهر سان دیگو صدها گکتار را تشکیل می‌دهد. مکانیزم موجوده شبانه روزی فعالیت می‌برند. واردشوی پرتو به اینجا بی‌ایست است، اما قانون‌های به تازگی قبول شده علاقه امکانیت را در این شهر تا جای محدودتر کرده است. زیرا کارخانه‌های نیز پیدا شده ایستادند که از نو کارکردنی پرتوها را به راه مانده‌اند. در برابر آنکه پرتوهای معیشی به اینجا آورده می‌شوند، طبق ترتیبی مشخص شده زیر زمین خبرهای مخصوص گذاشته شده طریق آن گاز استحصال می‌گردیده جمع‌آوری می‌شود. از چنین موضع‌ها امکان بوده است که صد سال‌ها گاز طبیعی حاصل شود. اما زمین این موضع برای زیست آدمان و موجودات زنده کارناشایم است و در آینده خطرناک باقی می‌مانده است. تلاش چندین ساله عالمان رستنشناس با آن مساعدت کرد که همگی چند نمودی درختان بوته مانند در اینجا مطابق کرده شوند و خلاص. هر یک автомашинаи боркаше ки ба ин мавзеъ ворид мешавад, он аз таразу гузашта партови ворид мегардида ба ҳисоб гирифта мешавад. ҳамарӯза садҳо адад автомашинаҳо партовҳои шаҳри сан диего ва ҳавзаи онро ҷамъоварӣ карда барои истеҳсоли газ ба ин ҷо меоранд. خریداری اساسی گاز استحصال می‌شده شرکت‌است که آن با استحصال نیروی برق مشغول است. آن شرکت خصوصی است. در این صورت از گاز استحصال می‌گردیده منفعتی بیشتر به دست آوردن ممکن است. زیرا در قسمت جنوب غربی ایالات کالیفرنیا ساکنان در برابر برق بادی آفتابی از برق گازی نیز وسیع استفاده می‌برند. این مؤسسه سال 1952 تأسیس داده شده است. در سال 1995 این لایحه ثبت شد چون که ما به استحصال نیروی برق گازی گذاشتیم. حکومت شهر سان دیگو در سمت جمع‌آوری پرتوها به ما خیلی کمک می‌کند. همین است که به ما به تنفس پرتوها وارد می‌شوند. 15 مگاوات برقی که ما از گاز اینجا تولید می‌کنیم از دیگر نمود سرچشمه‌های برقی تا اندازه ارزان‌تر است. استحصال برق در یک شبانه روز و 360,000 کیلووات ساعت برابر است که به ما و ساکنان منفعتی کلان دارد. But it's 15 megawatts times however many hours are in a year would give you the number of kilowatt hours per year.
استحصال گاز از پرتوهای معیشی یگانه راهی به دست آوردن سوزشواری در زیباشهر سندیگو نیست. با استفاده از تکنولوژی پیشرفته از همه نمود پرتوهای انسانی استحصال گاز نیز به راه مانده شده است. در شهر سان دیگو استحصال برق و گاز از سرچشمه‌های گوناگون برقرار شونده به راه مانده شده است. مثلا ما گاز متان را از آب‌های تشناب و پرتوگاه‌ها استحصال کرده استوده‌ایم. همچنین برق آبی را نیز استفاده می‌بریم که در ناحیه لومه سان دیگو نیروگاه برق آبی داریم. پایگاه‌های ذخیره‌سازی برقی نیز داریم که روزانه نیرو را آنجا ذخیره کرده شبانه به استفاده می‌دهیم. حالا باشد وابسته به اقتصاد سبز ما به گذاشتن پنل‌های آفتابی مرا ظاهر کرده ایم. We can produce energy at night and use it during the day to offset our daytime nighttime costs. از آن که شهر سان دیگو در ساحل اقیانوس جایگیر است، تشناب از هم با اقیانوس پرداخته میشد. اما در نتیجه این گونه رفتار موجودات اقیانوس ضرر جدی میدیدند. خلاصه نهایی همان شد که برای کارکرد تشناب کارخانه تأسیس داده شود و با اقیانوس آب بی‌ضرر تشناب را پرداخت نمایند. کارخانه استحصال گاز از تشناب در تپه‌های ساحل‌های اقیانوس آرام مساحت نچندان کلان را اشغال کرده است. اما این کارخانه خود برای حفظ محیط در بحر خیلی مساعدت کرده است. کارخانه هنوز سالهای 60 100 ساله گذشته ساخته شده بود و با پیشرفت تکنولوژی تجهیزات آن یکچند مراتب عوض کرده شده است. جزئی اساسی این کارخانه آن همین ظرف گنجایش صدها هزار تن آب داشته است. تمام تشناب از شهر به همین جا طریق قبورها کشانده می‌شوند و از آن گاز طبیعی حاصل می‌گردد. این کارخانه تاریخی بیشتر از 50 ساله دارد. مقصد آن کارکرد نمودن تشناب بود. ما در یک روز 150 میلیون گالون آب را کارکرد میکنیم که آن زیاده از 5 میلیون و 600 هزار لیتر را تشکیل می‌دهد. آبی که پس از کارکرد تازه و بی‌خطر می‌شود، ما آن را به مسافت 10 کیلومتر پایان به اقیانوس جاری می‌نماییم. کارخانه دولتی بوده، آن به مقامات شهر سان دیگو تعلق دارد. گاز اینجا استحصال می‌شده نیز اصلا برای مرکزهای برقی انتقال می‌یابد. نشان دهنده‌های استحصالی گوناگون است، زیرا اقتدار از واردشوی تشناب وابستگی داشته است. محصولات اساسی که کارخانه از آن گاز میگیرد آب تشناب است که آن از منزل‌های استقامتی و کارخانه و مؤسسه‌های شهر جمع‌آوری می‌شود. همه روزه ما از 500 تا به 700 میلیون BTU که واحد حسابکنی گاز در بریتانیا است، گاز طبیعی استحصال می‌نماییم. قسمی از گاز ما به اهالی می‌رود و باقی مانده برای استحصال نیروی برق. با گفته مسئولان این کارخانه برای کارکرد تشناب از آن گاز گرفتن یگان مشکلی موجود نیست. از کارمندان تنها نظارت دستگاه‌ها واجب می‌آید و بس. اگرچه کارخانه دولتی باشد و درآمدی آن به مقامات شهر سان دیگو تعلق دارد، اما متخصصان اساسی طریق شهرنامه از دیگر شرکت‌ها جلب کرده شدند. این انشاءات نه تنها اهمیت استراتژی بلکه اکولوژی نیز دارد. در شهر سان دیگو این یگانه کارخانه است که کارکرد تشناب را بر عهده گرفته است. برای بی‌خطری ما هم روزانه نه تنها محصولاتی وارد می‌شده بلکه آب اقیانوس را نیز از سنجش‌های کیمیایی گذرانیده تازگی آب و بی‌خطری آن را معین می‌کنیم. از سببی که کارخانه ما اهمیت اکولوژی دارد، فعالیت آن از جانب دفتر میر شهر سان دیگو نظارت می‌شود. خدمت رسانی ما هم برای مردم شهر و استفاده برندگان اقیانوس است. از تشناب وارد می‌شده در این کارخانه اصلا دو نمود گاز استحصال کرده می‌شود که یکی آن کاملا نادرکار است و پرتافت آن به فضا نیز ضرر داشته می‌تواند. اما دیگر نمود محصولات را نیز در این کارخانه استحصال کردن ممکن است. ولی از آن که نیازمندی تنها به گاز است، اصلا همین نمود محصولات گرفته می‌شود و خلاص. ما تنها گاز طبیعی استحصال کرده به استفاده برندگان پیشنهاد میکنیم. گاز کربوهیدرات CO2 را باشد میسوزانیم چون که آن به ما لازم نیست. هوسمندی ما بیشتر از همه به گاز است که از آن ما برق نیز حاصل میکنیم. ولی گاه میشود که کمتر بودن واردشوی تشناب نشان دهنده‌های استحصالی ما را کمتر میکند. استحصال دیگر نمود محصولات را برای خواجگی‌های فرمری در کارخانه ما برای ماندن ممکن است، اما در حال حاضر هوسمندی ما تنها به گاز است. گاز از اینجا به قسمی از ساکنان شهر سان دیگو انتقال داده می شود.
аз он ҷумла ба донишгоҳи Калифорния. зеро дар ин донишгоҳ маркази барқдиҳии иқтидорманди на он қадар азиме ҷойгир аст ки тамом биноҳои донишгоҳро ки ҳудуди 200 ададро ташкил медиҳад бо барқи аз газ истеҳсол мегардида таъмин месозад. автомошинаҳои бо газ ҳаракаткунандаи донишгоҳ низ бо гази ташнобӣ таъмин карда мешаванд. бо истифода аз гази аз ташноб истеҳсол мегардида дар ин марказ об ҷӯшонида шуда аз буғи он барқ истеҳсол карда мешавад. оби ҷӯш бошад барои гарм кардани биноҳои донишгоҳ истифода мегардад. бартарин муассисаи таҳсилоти олӣ дар он аст ки аз ягон шабакаи барқи шаҳрию умумиштатӣ истифода намебарад. барқи аз газу офтоб истеҳсол мегардида басанда будааст ки талабот ба пуррагӣ таъмин карда шавад. ин марказ дар дохили донишгоҳи мо сохта шудааст ва тамоми таҳқиқотҳои энергетикиро донишҷӯён дар ҳамин маркази барқу гармдиҳӣ мегузаронанд. аз ҳамин хотир мо ин биноро омӯзишгоҳи зинда ном мебарем, чунки он бо ду мақсад инҷо сохта шудааст. якум ин ки донишгоҳро бояд пурра бо барқ таъмин созад ва аз тарафи дигар донишҷӯён аз он ба таври васеъ истифода бурда корҳои илмии худро анҷом диҳанд. тавре шумо дидед, дар атрофи маркази барқдиҳӣ якчанд дастгоҳҳои дигар низ насб карда шудааст. ҳамаи он натиҷаи корҳои илмии донишҷӯёни мо мебошад. камтар аз 200 бинои донишгоҳи Калифорния маҳз аз ана ҳамин маркази барқу гармидиҳӣ бо барқу гармӣ ва оби гарм таъмин карда мешаванд. масъулон энергияи мегирифтаашонро низ барқи сабз арзёбӣ мекунад. зеро гази ин ҷо месӯхта ки аз ташноб аст, пас аз сӯхтан ҳам ба муҳити атроф партофҳои зарардоштаро хориҷ намекардааст. аз оне ки биноҳои донишгоҳ ба ягон шабакаи барқи беруна пайвастагӣ надораду истифодабарандаи дигар сарчашмаҳои барқӣ низ нест, танҳо аз ҳамин ҳисоб ҳармоҳа ҳудуди $1 миллион маблағи донишгоҳ сарфа мегардад. аз ҳамин сабаб донишҷӯёну пажӯҳишгарони энергетикӣ ин муассиса ба кашфиётҳои нав сафарбар карда мешаванд. мо дар ин ҷо микрогридро истифода мебарем. аз ҳамин сабаб хараҷотҳои худамонро барҳам задем. нерӯи барқи истеҳсол мегардида барзиёд аз талабот аст. муҳимтар аз ҳама барқи мо аз сарчашмаҳои барқароршаванда аст ки ба муҳити зист зарар намерасонад. инчунин ин маркази барқдиҳӣ ба мо имкон дод ки ҳар моҳ $800,000 мо сарфа шавад. донишгоҳи Калифорния дар миёни дигар донишгоҳҳои дунё ягона бартарии худро доштааст. зеро аввалин муассисаи таълимӣ аст ки иқтидормандтарин захирагоҳи барқро ихтироъ кардаю аз он самаранок истифода мебарад. ана ин 5 контейнери пасиҳам гузошта шуда захирагоҳест ки иқтидори нигаҳдошти то ба 5 мегаватт нерӯи барқро доранд. ин таҷҳизотро низ омӯзгорони донишҷӯёни бахши энергетикии донишгоҳи Калифорния ихтироъ карданд. панелҳои офтобие ки дар атрофи донишгоҳ гузошта шудааст, рӯзона нерӯи барқро мустақиман ба ҳамин пойгоҳи нигаҳдошти нерӯ интиқол дода дар ҳолатҳои зарурӣ аз он истифода мегардад. тавре масъулон мегӯянд ба ин монанд таҷҳизоти иқтидормандро ягон донишгоҳе дар дунё то ба имрӯз ихтироъ накардааст. истифодаи панелҳои офтобиро ба он хотир лозим шуморидаем ки роҳҳои захира намудани барқро омӯзем, чунки захирагоҳи мо калонтарин дар донишгоҳҳои дунё ба ҳисоб меравад. ҳоло барои зиёд кардани иқтидори он кӯшишҳо карда истодем. мо танҳо роҳҳои захира намудани барқи офтобиро омӯхтем ки дар ҳолатҳои зарурӣ аз он истифода бурда мешавад. дар бахши энергетикии донишгоҳи Калифорния ки яке аз донишгоҳҳои пешсаф дар миқёси сайёра аст, барои пайдо кардани сарчашмаҳои нави энергияи барқароршаванда мунтазам тадқиқотҳо анҷом дода мешавад. дар ин ҷо низ ба офтоб ҳамчун сарчашмаи нерӯи боэътимодтарин ва тамомнашаванда муносибат карда мешавад. аксарияти ихтироъоти тоза маҳсули тафаккури донишҷӯёнест ки онҳоро шаҳрвандони кишварҳои гуногун ташкил медиҳад. донишҷӯёни бахши муҳандисии донишгоҳи мо дар масъалаи пайдо намудани роҳҳои ба даст овардани энергия ва сарчашмаҳои барқароршаванда хеле фаъоланд ва доим ба ин мавзӯъ масъалагузориҳои мушаххаси худро доранд. онҳо ҷамоатҳои омӯзишӣ ташкил карда мавзӯъҳои илмияшонро сарҷамъона баррасӣ мекунанд. ба ғайр аз ин мо пайваста намоишгоҳҳои дастоварди илмию техникии донишҷӯёнро ин ҷо мегузаронем. дар пушти мо нуқтаи таъмини автомошинаҳо бо газ ва нерӯи барқ аст ки он ҳама ихтирои донишҷӯён мебошад. ҳоло мо дар марҳилаи коркарди лоиҳаи автобусҳои бо барқ ҳаракаткунанда ҳастем ки саҳми донишҷӯён дар он хеле калон аст. боғи миллии шаҳри Сан-Диего маконест ки дар рӯзҳои истироҳатӣ аксарияти сокинони ин шаҳр ҳамин ҷоро чун мавзеи истироҳатии хуб барои худ интихоб мекунанд. аквариум ин боғ бошад маконест ки дар он ҷо кас худро муддате бошандаи қаъри уқёнус эҳсос мекунад, зеро тамоми мавҷудоти нодири баҳриро ин ҷо дидан мумкин аст.
хоса барои кӯдакон ин ҷо макони хеле дӯстдоштанист. аз он ки мавзеъ макони ҷамъиятӣ ва сертамошобин аст, маслон гӯшаеро барои бозии кӯдакон таъсис доданд, ки ин ҷо ҳама нозикиҳои соҳаи энергетика ба кӯдакон наврасон фаҳмонда мешавад. аз офтоб сар карда то ба нерӯи обубод ба кӯдакон фаҳмонда мешавад, ки ин сарватҳои табиӣ чӣ гуна иқтидори энергетикӣ доранд. таъсиси чунин фароғатгоҳҳои омӯзишӣ барои наврасон пешниҳоди донишгоҳи Калифорния будааст. ҳолатҳое дар моҳ ҳаст ки омӯзгорон хонандагони синфҳои поёниро ба ин ҷо оварда аз онҳо санҷиш мегиранд, то барои худ маълум кунанд ки хонандагони онҳо чиро омӯхтаанд. барои ташкил кардани ин намоишгоҳ ширкатҳои зиёде ҷалб шуданд, зеро ба мо лозим меомад ки дастгоҳҳои бодию обӣ ва офтобиро дар шакли бозиша сохта ба ин ҷо оварда насб кунем. аз ҳамин хотир таъсиси намоишгоҳ каме тӯлонитар шуд. дар ин ҷо хонандагон бо чашми худ мебинанд ки барқ чӣ гуна истеҳсол мешавад. There's a company who works with playgrounds designing how to use kinetic and potential energy. зарурати таъсиси ин намоишгоҳ пас аз баррасиҳои тӯлонии масоили тағйирёбии иқлим рӯи кор омадааст. зеро аз дигаргуниҳои иқлим дар амрико низ ҳарфҳои зиёде зада мешаваду корҳои амалӣ нисбатан камтар буд. ба ҳамин хотир хулоса шуд ки тарғиби муҳити тоза аз синни наврасӣ ба мафкураи кӯдакон ҷойгир карда шавад. дар мо баррасиҳои масъалаи тағйирёбии иқлим хеле зиёд буд, аммо кам касоне буданд ки барои пешгирии ифлосшавии иқлим ягон алтернативаро пешниҳод кунанд. аз ҳамин хотир мо пешниҳод намудем то ин намоишгоҳ сохта шавад. бо ин мо ба мардум фаҳмониданӣ ҳастем ки роҳҳои ба даст овардани нерӯи барқ хеле зиёд асту иқлимро набояд заҳролуд кунем. тавре мо мушоҳида намудем, қариб ки дар ҳама муассисаҳои илмию тадқиқотии ин кишвар марказҳои махсус гардонидашудае амал мекунанд, ки он бевосита барои таълими хоҳишмандон пешбинӣ гардидааст. масалан, пажӯҳгоҳи миллии барқи барқароршавандаи иёлоти Колорадо низ маркази таълимиро барои наврасон рӯи кор овардааст, ки аз рӯи барномаи мушаххаси таълимии наврасони синну соли гуногун дар равияи энергетика таълим дода мешаванд. дар ин гуна марказҳо тамоми дастоварди илмӣ ва истифодаи сарчашмаҳои барқи алтернативӣ нишон дода шудаю ба хоҳишмандон омӯзонда мешавад. зарурат дар он будааст ки кӯдакон ҳанӯз аз синни наврасӣ дониста бошанд, ки чӣ гуна барқро бидуни зарар расонидан ба табиат ба даст овардан мумкин аст. бадин восита имкон будааст ки мутахассисони хуби соҳаи энергетика дар зинаҳои аввали камолот рӯи кор оварда шаванд.